Mbifuriza igicamunsi cyiza bakunze bishya News TV, twizere ko mukomeje kumererwa neza, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, kubakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Munyemerere turebere hamwe rero amakuru agezweho muri kano kanya kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 7 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ngira ngo murabizi neza ko twibanda ku makuru agezweho abavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo nsuze abadukurikiye bari mu Rwanda, by'umwihariko reka mpere ku makuru akomeje kugenda avugwa. Umutwe twiganeho uvuga ko wiyemeje kujya by'umwihariko mu mujishi wo gutabara abaturage b'abanyamurenge cyangwa se kwinjira mu ntambara neza 100% mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barwanya bakomeje kwibasira abanyamurenge. Hanyuma ndakubwira ko kandi Loni yikoreje M23 impfu z'abarenga 300 bo muri Ricuro, ivuga ko bishwe by'umwihariko muri Nyakanga. Urubanza rwa Constantin Mutamba nk'uko bigaragara bivuga yuko abacamanza bagera muri 2 bamaze kwikura muri rubanza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije igicamunsi cyiza. Hari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka ngusabe gukanda handitse subscribe rwose kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ubashe kuzajya umenya byinshi, ubashe kuzajya udukurikirana mu buryo bugezweho. Nyemera rero n'ubundi turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya, by'umwihariko tumenye byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma rero reka by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara, cyane cyane tuyahere hano by'umwihariko kuri twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ubwo niba uri bwota amasimbi, niba uri mu Rwanda, niba uri muri Afurika, rwose nkwifurije kumererwa neza, nkwifuriza amahoro y'Imana cyane, nkwifurije gukomeza by'umwihariko kugira igicamunsi cyiza cyangwa se ibihe byiza cyane. Twirwaneho rero, twirwaneho mu minsi yashize ngira ngo mwumvise uburyo yabashije kuba yasora itangazo ry'uburakari rivuga yuko ingabo z'u Burundi zirimo gutoza FDLR, ndetse binavuga yuko ngo hari amafaranga bahabwaga bakoherezwa no muri Kivu y'Amajyepfo gutangiza urugamba cyangwa se gutangiza ibitero bishyashya. Amakuru dufite muri kano kanya akomeza kuvuga ndetse no gushimangira yuko rwose noneho ibintu byamaze kugera iwandabaga nyuma y'ibitero biremereye cyane bikomeje kugenda byibasira ibice bituwe rero n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Twirwaneho yanze kubyihererana maze yongera gutanga umuburo ukomeye cyane, yongera gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko igihe kigeze kugira ngo ibe yashe kuba yakwinjira mu rugamba rwo kubohora abaturage b'abanyamurenge. N'uyu mutwe by'umwihariko wa Twirwaneho rero uharanira inyungu z'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo wamaze kwihuza n'umutwe wa 23 watangaje ko nubwo wifuza amahoro arambye ariko ufite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurinda ubuzima bw'abanyamurenge bagabwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Inyuma y'iko kandi mu minsi ishize igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'imitwe itwaje intwari irimo nka FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bagabye ibitero bitandukanye mu bice rero bituwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mpera rero z'icyumweru cyashize nibwo Twirwaneho yatangaje ko hari abarwanyi ba FDLR bari gutorezwa ku butaka bw'u Burundi, aho rero buri umwe rero yahabwaga amadolari agera kuri 50 mbere yo koherezwa mu duce twa Ruvungi, Rubarika ndetse na Remera ari muri Kivu y'Amajyepfo, ahavugwa ko rero by'umwihariko ariho bakomeje kugenda bahurira kugira ngo bategure ibitero bishyashya. Mu minsi ishize kandi by'umwihariko kwa 2 w'iki cyumweru nanone Twirwaneho yavuze ko habaye ibitero byakozwe na FARDC na FDLR n'umutwe wa Biroze Bishambuke by'umwihariko mu gace ka Ilumba mu majyepfo ya Minembwe, n'ubwo ingabo z'u Burundi by'umwihariko zitagaragaye muri ibyo bitero. Yasabye Twirwaneho kandi yasabye ko izi ngabo zihita ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanze bikunze. Naho ejo kwa 3 hari ku itariki ya 6 Kanama 2025 indi mirwano yabaye mu bice bitandukanye bya Minembwe birimo rero Mikenke, Bila Lombiri, ahitwa Marundi ndetse na Rugezi ndetse na za Gipupo hose habaye imirwano, ndetse Twirwaneho na M23 bavuze ko babashije gusubiza inyuma ibyo bitero by'umwihariko hanyuma abari babigabye bagakwira imishwaro. Twirwaneho kandi yanagaragaje ko nubwo yifuza amahoro izakomeza kurengera abaturage b'abanyamurenge ikoresheje inzira zemewe n'amategeko mu guharanira uburenganzira bwabo. Umutekano muke rero ukomeje kurangwa
birangwa mu bice byegereye Minembwe, aho rero by'umwihariko harangwa imirwano ishingiye ku moko, inyungu za politiki ndetse no kugerageza kugenzura ibice by'ubutaka. Ni mu gihe kandi no mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 7 ukwezi k'umunani 2025 nanone baramutse barasa ibisasu biremereye cyane mu nkengero za santere ya Mikenke, aho FARDC n'abafatanyije barimo rero gukoresha imbunda zo mu bwoko bwa 12 ndetse n'amakompora ndetse na za machine gun mu gutera ibirindiro by'izo ngabo nk'uko bivugwa. Ingabo z'u Burundi zo cyakora zivuga ko zaje mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano ndetse ngo ziri ku mapozisiyo by'umwihariko ashimwa n'abaturage, kuko ibi ni bimwe mu biherutse gutangazwa na Brigadier General Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi. Umuryango w'abibumbye biciye mu biro byabo bishinzwe rero uburenganzira bwa muntu watangaje ko abantu ushinza rero umutwe wa 23 kwicira muri Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi gushize bamaze kugera kuri 317. Ibi bayi mu gihe by'umwihariko ku munsi w'ejo aribwo by'umwihariko umuyobozi wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yavuze yuko ibyo bintu atari byo nk'uko bigaragara. Avuga yuko bagerageje gukora ubugenzuzi ariko aza no kugaya ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo muri Loni bakomeje kugira uruhare mu kugerageza gutangaza amakuru nk'ayo ngayo atariyo. Komiseri wa biriya biro rero bya ONU yitwa Volker Turk kwa gatatu yatangaje ko abishwe barimo rero abagore bagera kuri 48 ndetse n'abana 19. Mu cyumweru gishize rero by'umwihariko nibwo bari batangaje ko rero abishwe ari 139, hanyuma bakavuga ko biciwe muri teritwari ya Rucuro ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati y'itariki ya 9 n'iya 21 Nyakanga. Uyu muyobozi mu itangazo yasohoye yavuze ko bari abantu barenga 300 ngo nibo rero mubare munini cyane w'imfu z'abantu biciwe mu gitero kimwe kuva imirwano yakubura muri 2022. Loni ivuga ko abishwe na M23 ari abahinzi bari mu mirima yabo. Uriya mutwe rero wagabyeho ibitero ubitiranya n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mbere yo kubicisha imbunda ndetse n'imipanga. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibyo bivuga ko hari amasoko abiri y'abantu rero bakora rero by'umwihariko muri uriya muryango yabibwiye ko 100 mu bishwe amazina yabo yamaze kumenyekana ndetse ko iperereza rigikomeje. Iki gitangazamakuru cyo mu Bwongereza by'umwihariko ku ruhande rwacyo kivuga ko kidashobora kwemeza ziriya mfu mu buryo bwa nyabwo ku buryo nyine kitashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibirimo kuvugwa. M23 biciye kuri perezida wayo nyine nk'uko nabivuze haruguru Bwana Bertrand Bisimwa mu cyumweru gishize yatangaje ko buriya bwicanyi ishinzwa ari umugambi ugamije kwisiga icyasha wakozwe n'aba bakozi by'umwihariko bo muri ONU basanzwe bakorera mu kwaha kwa leta y'Kinshasa. Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko M23 ubwayo yakoze iperereza maze igasanga buriya bwicanyi butarigeze buba. Yavuze kandi ko amakuru rero bafite ari uko rero muri biriya biro bya Loni harimo rero umunyekongo maze igihe akora icengezamatwara ry'ibintu bitigeze biba. Yunzemo ati mu by'ukuri by'umwihariko bagamije iki, intego yari iyihe? Intego yari uguhisha ubwicanyi bwakozwe na ADF muri komanda mu ntara ya Ituri, kubera ko rero komanda habaye ubwicanyi mu nsengero aho bishe abaturage kandi igisirikare cya FARDC cyabigizemo uruhare kugira ngo rero birinde ko ibinyamakuru imbuga nkoranyambaga bikomeza kuvuga ibyo bahimbye by'umwihariko ibyo bahimbye rero indi nkuru kugira ngo isibe iyo ngiyo. Bivuze ko rero ubu bwicanyi by'umwihariko bumaze iminsi bushyirwa ku bantu bagiye batandukanye cyangwa se ku mitwe igiye itandukanye, na none ntiharamenyekana neza imvo n'imvano yabwo. Ku ikubitiro byabanje kuvugwa yuko by'umwihariko ari ADF isanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ikorera mu ntara Ituri. Uyu mutwe ukaba uzamo nimero ya mbere mu mitwe ikomeje gutera inkeke ku butaka bwa Congo, dore ko imaze kwivugana abatari bakeya muri ibi bikorwa. Ngayo nguko mbashimire ko mukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, twongeye kugaruka mu kanya.